President Uhuru Kenyatta hamwe na maafitha angĩ thirikari-inĩ mamukirire uteithio wa irio kuuma ngwataniro ya mabũrũri ma kiarabu thigirainĩ wa iregi rũcinĩ rwa umuthi. We are very grateful to the government of the United Arab Emirates for this very kind and generous offer of food to assist Kenyans during this particular drought that we are suffering. Thirikari ikoretwo na mitaratara itiganite ya kuheana uteithio kuri aria magumeirwo ni ng'aragu na President arauga thirikari no igutwarithia mibango ino nambere. We have programs that are ongoing that include offtake of animals, provision of food and water to the most affected areas, the cash transfer program that is already well underway that has truly assisted many Kenyans be able to overcome the difficulties of this particular dry period. Irio ici iria ni tani 150 cigukorwo igitwarwo icigo-inĩ itiganite iria igumeirwo ni ng'aragu. Mwena wa Turukana ni kumwe gwa kuria kuhutitio ni ng'aragu na njira nene iria icongeririe ikuo cia andu na mahiu. Juzi tumesikia kwamba kuna watu wamekufa kwa ajili ya kiu tu down there pande wa Inooro wawili kwa sababu ya kiu tu. Ng'aragu ino iria yambiriirie muthia-ini wa mwaka muhituku ni yakiriirie na gutiga makiri ma mahiu makuite undu uria ni hathara nene kuri ene mahiu maya. Ukame hapa imezidi kukua mbaya kabisa, tukulemea sisi. Kama na sisi ni watu ya kufuka mbuzi, kondoo. Sasa hiyo mbuzi imepata shida kwa mwezi mbili iliyopita tangu yanisi mwezi wa kwanza ya pili ambaye ameelekea kuisha. Mbuzi imeendelea kuharibika kabisa, hakuna ile tunafungua. Mbuzi inakufa 10 kwa siku moja kwa kila boma, 20 kwa kila boma. Akenya milioni 3 kuma kaunti 23 nio mang'etheirwo ni ng'aragu na namba iyo yahota kuongerereka kuona riũa rithiĩte na mbere kwara. Thirikari ni itangathĩte ng'aragu ino ta ũgwati na igakaĩra mabũrũri ma nanja eheo uteithio. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.